Pozdravljam vas u mom podcastu. Hvala vam da pratite razgovore i ljude koje odabirem da ih upoznate. Moja današnja gošća je Marina Bulat. Marina je učiteljica, živi u Virovitici i zamolila sam ju da s nama podijeli svoje iskustvo trudnoće, poteškoća s kojima se susretala, preprekama koje su joj stavljene na put i odgovor koji su ona i njezin muž pronašli u borbi za njihovo treće dijete, za njihovog sina Damjana. Marina, puno hvala da ste pristali podijeliti s nama svoje iskustvo. Dakle, vi ste mi rekli da bolujete od šećerne bolesti, od dijabetes mellitusa tipa 2, da ste jako željeli dobiti treće dijete, ostati još jednom u drugom stanju i u stvari kad se to dogodilo, konačno, ste se susretali sa nizom poteškoća, odnosno sa odnosom liječnika koji vas nije ohrabrivao, već vam je na neki način otežavao vašu odluku da imate još jedno dijete. Evo, recite nam o tome. Dakle, sve vas srdačno pozdravljam prije svega. Ja sam udana već 13 godina i u prvoj godini braka već sam ostala trudna sa prvim djetetom, sa prvim sinom. Godinu i pol dana poslije dobila sam i djevojčicu. I suprug i ja smo bili uvijek otvoreni život, uvijek smo htjeli puno djece. Međutim, evo, naše treće dijete nije dolazilo nekoliko godina. Znači, 6-7 godina sam ja čeznula za svojim trećim djetetom. Duboko u srcu sam imala čežnju. Znala sam da imam već dvoje, da trebam biti zahvalna i bila sam zahvalna i uživam u svoje djeci. Međutim, nekako stalno je bila ta neka čežnja u mom srcu, bol kada osjetim, kada mi neko kaže da je trudan od mojih prijatelja ili nešto, i znala sam čak i da je to sebično, zato što znam da ima i onih koji ne mogu imati djece i nisam o tome ni sa kim razgovarala osim sa suprugom da bih voljela, ali sam bila u nekoj, pa bila sam onako zaluđena time da svaki puta kad mi kasni mjesečnica ili nešto da kupim puno testova za trudnoću, pa onda možda jedan bude pozitivan. I kada sam, ajmo reći, konačno odustala od toga, znači prihvatila da je to možda samo želja, da to nije čežnja u srcu, suprug i ja smo preselili iz jednog mjesta, kupili smo kuću u Virovitici, odlučili smo se preseliti i kad smo došli u kuću, dok su doslovno kutije, prvi dan kad smo došli u tu novu kuću, ja sam raspremala kutije za kupaonicu i našla sam neki stari, tko zna koliko stari test za trudnoću. I ja sam onako odlučila napraviti taj test čisto da ga ne bacim ovako u kutiji i test je bio pozitivan. I to je bilo jedno prekrasno iznenađenje. Znači, mislim kad sam suprugu rekla test je pozitivan, da je to bilo kupi kruh i on je rekao aha, i onda smo oba dvoje shvatili da je test pozitivan i da mi zapravo smo dobili naše treće dijete na potpuno neočekivan način. Znači, ni više toliko smo ga čekali i sve, jednostavno nismo više imali taj neki pritisak, valjda, i onda ga je Bog darovao kad je trebao. I krenula je trudnoća, ja sam bila jako radosna, znala sam da imam dijabetes tipa 2, ali sam isto tako znala da sam u redu zdravstveno, da će to biti u redu. Mislim, jednostavno i neki osjećaj vam u srcu govori da je to u redu, da to nije do vas, da je to jednostavno poklon. I naručila sam se kod svog ginekologa, odlučila sam se naručiti tu počinje zapravo naša borba sa Damjanom, na prvi pregled za potvrditi trudnoću kod liječnika. Međutim, moj ginekolog je bio na godišnjem odmoru i mijenjao ga jedan drugi ginekolog koji mene uopće ne pozna, nikada me nije vidio ni ništa. I kad sam došla kod njega, došla sam na red unutra, pitao me zašto sam došla, rekla sam da sam došla potvrditi trudnoću jer mi je test pozitivan. On me je pitao kad je bila zadnja mjesečnica, ja sam mu rekla i on je ljutito jako meni rekao jer je po zadnjoj mjesečnici ispalo 10 tjedana, premda sam ja znala da je 8 tjedana trudnoća. On je ljutito rekao meni, došli ste prekasno. I ja sam ostala tad prvi put šokirana i iskreno povrijeđena, da sam ja rekla da nisam došla prekasno i da sam došla potvrditi trudnoću i da nisam trudna 10 tjedana nego 8. On se ponašao kao da vi želite pobačaj. Tako je, ali ja sam uvjerena da ja ni sa kakvom
neverbalnom komunikacijom to nisam napravila. Ja sam došla na redoviti ginekološki pregled potvrditi trudnoću. Ja sam, dakle, on je rekao lezite tu da vidimo, ja se tog jako sjećam i onda znam sve kako je bilo, ja sam legla i onda je on rekao dobro je 8 tjedana. I onda sam ja sam počela plakati kad sam, suze su mi same krenule kad sam vidjela Damjana. I, na ultrazvuku ste ga vidjeli. Na ultrazvuku, da, to vam je ostvarena čežnja, to se ne može ispričati. I ja mislim da je on tada vidio da sam ja sretna i samo je zašutio i rekao da će sve će napisati, s obzirom, i onda je samo rekao javite se svom liječniku, ja ću vam napisati uputnicu za Petrovu, s obzirom da imate dijabetes tip 2. I ono što sam ja zapravo shvatila da je liječnicima bio i problem taj moj dijabetes, da je on shvaćen meni predstavljen kao jako, jako teško stanje u kojem ja jesam i da je to nešto što mora se držati pod kontrolom i meni to sve jasno, to je tako, ali uistinu nije bilo ni one podrške, ali vi to možete, niste prva ni zadnja trudnica, ima gorih slučajeva, imamo ovakve situacije onakve, nego vi ste bolesni, sad to moramo voditi pod kontrolom, više opterećivajuće njima, ajmo reći to tako. I ta uputnica za Petrovu, kao u Petrovoj ćete voditi bolnicu, tamo su vrhunski liječnici. Dobro, to je bio moj prvi zadnji susret sa tim liječnikom. Nakon toga naručila sam se u Petrovu bolnicu, tamo sam došla na taj odjel gdje su i druge žene sa dijabetesom tip 1, sa dijabetesom tip 2, sa raznim problemima, sa raznim zdravstvenim stanjima, sa raznim godištem. I tamo je onda krenulo to moje putovanje, ludo i nezaboravno, jedno životno iskustvo koje se ne može zaboraviti. Imala sam vrhunske liječnike, one koji drugi preporučuju, ali za svaki put su mi rekli, bez obzira što su vrhunski liječnici, malo su teški prema ljudima. I to sam prihvatila. I na tom prvom susretu jednostavno dođete tamo, prozivaju vas, izvade vam krv, uzmu podatke, izvade vam krv, izmjere vam tlak, izvažu vas i to je to, čekate prijem u sobu. I onda tamo budete na praćenju nekoliko dana. I to je bio taj prvi susret. Nakon toga, kako su pratili taj šećer i sve je bilo u redu, poslana sam doma nakon 3 dana. Mene je kontaktirala medicinska sestra glavna iz bolnice i rekla mi da je stigao rezultat testa ranog probira, što je meni bio šok zato što meni nitko nije rekao da će se napraviti rani probir, test ranog probira, niti sam ja to tražila, niti mi je to tko rekao i nisam uopće znala, prvo sam mislila da to uopće nema veze sa mnom i htjela sam uopće negirati zašto na to meni govori. Onda sam je rekla, dobro, recite, bila sam na poslu, izašla sam van iz razreda, samo da čujem što mi želi reći. Ona rekla, pa evo, bilo bi dobro da kontaktirate liječnicu, ja vam ne mogu ništa govoriti. Što je meni indirektno rečeno, kao rezultati su loši, kontaktirajte liječnicu, jel? Ali, objašnjavalo mi se da sestre nemaju nadležnost išta reći, premda koliko sam ja uistinu puno vremena provela sa sestrama, znamo da sestre znaju nekad onako namignuti ili nešto, pa će vam i sve pozitivno nekako i potvrditi da se ne plašite. I ja sam kontaktirala isti trenutak liječnicu koja mi je rekla sam joj sve da mi je sestra uputila na nju, da mi kaže rezultate testa. Ona mi je rekla da je rezultat testa, 160, a mislim da je 160, 4:214. I ja sam nju pitala što to znači. Doktorica je bila izuzetno bahata, ona je rekla to znači da postoji velika mogućnost da će vam dijete biti mongoloidno. I to je bilo to. Ja se dalje iskreno ne sjećam, znači ja sam spustila slušalicu, rekla sam možda hvala, doviđenja ili nešto, uopće ne znam. I to je bio moj prvi susret i prvi šok da možda s mojim djetetom nešto neće biti u redu. To je strašno, ali to je, samo prosti da vas zaustavim, to je zbiljam strašno. Da ovako nešto vam netko kaže preko telefona, na ovakav način, to je zbiljam strašno. Iskreno je, znači što mi je bilo još strašnije poslije. Znači,
to su vrhunski liječnici. Riječ mongoloidno se više ne koristi, znači ako ćemo iskreno. Da koristite mi Downov sindrom, tako je. Downov sindrom, znači ta riječ je zapravo i pogrdna i to je onako, ne znam, možda je to bila neka njena metoda, ne znam, ja u to ne ulazim. Možda ali bez obzira, vi imate pravo dobiti, moglo se pokazati da je vaše dijete doista ima Downov sindrom, ali to je dalje vaše dijete, vi ste dalje njegova majka i imate pravo tu informaciju dobiti na odgovarajući način. Ovo je zbiljam, ja zato kažem radi toga što često u medijima prikazuju kao da liječnici, ginekolozi cijelo vrijeme žene nagovaraju da ne pobace dijete. Vaše iskustvo u stvari da su prema vama imali neprekidno odnos kao da bi vi trebali, uopće ne bi trebali imati to dijete ili bi ga trebali pobaciti. Tako je. Da, taj stav da ne bi trebali imati treće dijete je apsolutno bio prožet. Znači, u stilu svi su se ponašali, a evo još jedna u tom stanju, koja je ostala trudna, a ja svog ginekologa jako volim i on mi je predivan kao osoba, ali i razumijem njegov stav kao liječnik, ali kad sam kod njega došla na pregled, on me je onako uhvatio za ruke, jako obzirno i jako nježno i pitao me, a jeste li vi uistinu htjeli to dijete? Znači on je uistinu na najljudski način što je mogao mene pitao kako vam se to dogodilo? Ajmo to tako reći, jel da? S obzirom na stanje dijabetesa, s obzirom da imam već 2 veliki, s obzirom da mi je 3 carski, znači to je sve njima, liječnicima, jako problematično. Da, mislim, to sigurno povećava pritisak na liječnika. On ima više, to nije trudnoća, to je trudnoća u kojoj se više mora brinuti za vas i više biti na raspolaganju i više pratiti, to je istina. Ali to ništa ne mijenja na stvari da vi imate pravo imati još jedno dijete. Pa da. Sad, to je super što smo svi pokušavali držati se samo svoga, ali jednostavno iz svake osobe izbijalo ono što mu je u srcu, ajmo to reći tako. Dalje što se dogodilo, dakle ja sam nakon tog razgovora bila u totalnom šoku, ja nisam bila dobro, znači nije mi ništa bilo jasno. Prvenstveno mi nije bilo jasno, ja to otvoreno, znači ja sam bila pod stresom od tog prvog pregleda, znači od toga da... Znači, evo ovako ću vam reći, ja ne bih voljela i znam da tako je u svijetu, ali kad je čovjek od nečeg bolestan, onda mu ne pristupate sa strahom ili sa opterećenjem ili s nečim pristupati. Ja smatram da mu se treba pristupiti barem sa sućuti i s onim minimalnim pozitivnim kako bude uz vas smo, jel da? A ja to cijelo vrijeme nisam imala, znači bilo je ajmo, jel, pa vidit ćemo dokle i šta. I to je jako teško nositi se s tim. Ja sam suprugu rekla što su mi rekli i ja sam bila u stresu, ja sam njega nakon u šoku pitala pa šta ako nam dijete ima Downov sindrom, on je meni rekao daj neću uopće pričati s tom kakve su to gluposti, pa to je naše dijete. I onda sam ja onako, aha pa da, onda sam malo kao plakala pa malo mi je žao, ali ne zato što će mi dijete imati Downov sindrom, nego zato što sam svjesna kakvo smo društvo i kako ljudi postupaju prema djeci sa određenim poteškoćama. Vidim to svakodnevno, susrećem se s time, imam to je recimo jedna moja bolna točka što bih neki cilj u životu, da se ljudi osvijeste koliko smo svi jednako vrijedni, jel? Ali evo samo taj dio mi je bio težak. Hoću li ja uspjeti biti dobra majka tom djetetu, ali nimalo da će meni smetati moje dijete koje ima ili ako ima Downov sindrom. To je isto bilo neupitno da je to moje dijete i tu nema uopće pitanja. Meni je to više bio šok i što da radim, ko će nam pomoći, sad kako će to izgledati, tako je, pa sva konkretna pitanja života, u brizi o njemu, kako će to izgledati, kakav će moći ići vrtić, kako će ići u školu, kakvih vrsta ima te bolesti. Dakle, to je toliko pitanja koja uopće nisu vezana za dilemu da li ću ga roditi ili neću, vezana kako ću ja njemu pomoći, kako ćemo se brinuti o njemu. Točno to. Evo, upravo to. I to je bio trenutak kad sam ja onda shvatila, pa dobro, jednostavno kad je suprug rekao, pa dobro, to je naše dijete, kao pa da, pa to je naše dijete i to je bilo to. I onda je krenulo, dakle, sljedeći pregled. Da, rekli su mi da mogu napraviti privatno test nifti i još jedan za koji sam zaboravila kako se zove.
I nakon toga ja sam to odbila zato što je to privatno i to se plaća 5.000 kuna. Iskreno nije mi se dalo dati 5.000 kuna, nisam tad ni imala, ali nisam ni htjela jer nisam shvatila svrhu tog testa. Premda mi se govorilo da je to da se može lakše liječnici pripremiti na porodu, znači takve neke stvari koje su isto meni bile nelogične, ali dobro. I onda su mi rekli ako to odbijam, onda to neću napraviti, predlaže mi se amniocinteza. I meni je suprug rekao za amniocentezu i da postoji rizik i za plod i meni je uopće bilo neupitno ako postoji 0,01% rizika za plod, ja nisam uopće htjela pokušati tu pretragu. Osobito s obzirom na činjenicu da ovako i onako ćete zadržati dijete. Dakle, rodite svoje dijete i onda koji je smisao raditi pretragu koja treba ustanoviti jedan dio bolesti koje djeca mogu imati, a donosi određene rizike za dijete. Tako? To je bila vaša logika. Tako je, ali uostalom ja nisam znala čemu ta pretraga, znači nisam znala cilj te pretrage i nisam znala kome ona služi zapravo. Ja sam već bila tad i prihvatila da će se moje dijete roditi s nekim poteškoćama i to je bilo jednostavno to. Prihvatila sam to, čak sam jednom i stavila kao profilnu sliku, ako se pokaže da imam kromosom viška ne znači da sam višak i to mi je bilo baš onako prekrasna i to me baš onako držalo i baš mi je to bilo već i drago i ja sam već njega prihvatila kao dijete s Downovim sindromom, meni je to bilo sve lijepo. Stvarno nisam više dramila oko toga, međutim na tom pregledu prije toga kad sam došla ponovno na hospitalizaciju, liječnica mi je rekla da žele obaviti amniocentezu, ja sam rekla da ja to ne želim. U tom trenutku je liječnica se okrenula od mene i nije htjela više komunicirati sa mnom i samo je komentirala za sebe da svašta takvo razmišljanje u 21. stoljeću kraj tolike tehnologije i svega. I dalje je sestra razgovarala sa mnom, koliko toliko obzirno, rekla mi je da moram potpisati da odbijam tu pretragu. Zapravo je to jedan da li je ta ista liječnica koja je od vas krenula leđa, da li ona vama objasnila nus pojave te pretrage i cilj pretrage? Nije. A nije niti postavila pitanje o vašem odnosu prema toj trudnoći, ništa. Dakle, ona je samo željela napraviti, nije vas o ničem informirala, kad ste vi rekli da ne želite, vas je počela ignorirati. Tako je, da. I znači u tom periodu kad je ona rekla u 21. stoljeću kao da sto, ja sam rekla njoj iza leđa, meni će biti čast biti majka tom djetetu. I to je bilo to, mislim da smo tu zauvijek zapečatili komunikaciju. Da. Mislim, ona je bila izuzetno profesionalna dalje prema meni, ali mi nikad nismo više imali odnos, baš onako, bilo je lijepo, profesionalno i to je to. Ni rečenica više se nikad nije dogodila, u smislu ni rečenica više, ni rečenica manje. Pričala je kad sam bila na pregledu, rekla mi je sve nužno što treba, ali više od toga ne, ni manje od toga ne. I to je bilo to, tad kreće taj konačni put da prihvaćamo da je naše dijete uistinu možda bolesno, da je dijete s poteškoćama i krećemo radovati se našem novom životu, našoj obitelji i idemo dalje na pretrage. I sad cijelu tu trudnoću vođenja tog dijabetesa sve je bilo u redu, Bogu hvala, i stvarno su to i liječnici profesionalno odradili i medicinske sestre koje su bile predivne, ali svaki put na toj hospitalizaciji ja upoznajem puno ljudi, puno žena koje su apsolutno različitog karaktera, različitih svjetonazora, onako. Možda bi se ljudi začudili koliko je malo vjernika zapravo, ali da uopće nismo, ne znam, evo ja sebe smatram vjernicom, ali uopće nismo u većinskom broju, znači to su potpuno ljudi različitih svjetonazora, različitih ideologija, ali to su sve majke, znači tamo su bile majke sve sa dijagnozama i sa nekom određenom problematikom. I sve se bore za svoju djecu. Sve se bore za svoju djecu, da sačuvaju trudnoću i da uistinu rode to svoje čedo kojem se raduju. Znači to uopće nije bilo, to su i puno teže dijagnoze, puno starije žene od mene. Rekli ste mi kako je bila ta jedna gospođa, vam je nekako dala posebno snage.
taj trenutak je bio, znači, prvo mi je bio, znači, u mojoj trudnoći trenutak kad moram prihvatiti da će moje dijete biti bolesno možda, jel da? Sad, sljedeći trenutak je bio kad sam imala tu predivnu jednu osobu u sobi koja se toliko borila sa tim strahovima, znači ona je bila kratko prije poroda, mislim da je bila 7 mjeseci već trudna. U 5. mjesecu ili 6. mjesecu trudnoće otkrilo se da dijete ima veliku srčanu manu i prognoze nisu bile dobre. Nije se toliko govorilo o smrtnom ishodu, ali se govorilo o operaciji odmah nakon poroda. I ta žena se toliko hrabro borila s tim. Ona uopće nije dala ništa negativno, toliko se pozitivno postavljala, toliko je bila vesela, vedra na nogama, sve će ona to riješiti. Išla je, tu jesu i strahovi, mislim neminovno, išla je od svih liječnika kojih je mogla ići da čuje barem nešto pozitivno, je li možda moguće da to nije tako ili nešto. Jako se borila i ta njena ljubav prema tom djetetu i ta čežnja, i ona je bila i tad starija od mene, je bilo nešto predivno za vidjeti. Znači, ja sam se tad prvi put susrela s tim osjećajem, aha, moje dijete možda bude imalo takvih problema, moje dijete, meni kroz glavu prolazilo, aha, možda se moje dijete isto bude moralo biti operirano ili nešto tako. Ta žena je nama uljepšavala dane u bolnici. Znači, ja sam gledala tu ženu, toj ženi vam je jako teško. Znači, ti shvaćaš da tebi nije ništa i da tebi nije teško, da postoji osoba usporedi sa njom, da. Tako je. I koje se nose tako nevjerojatnom snagom sa svim time. Nije ona bila jedina, ali ona mi je posebno ostala draga. Jer nakon svega, znači, ja sam samo znala kad je rodila, čestitali smo i odmah smo znali da je dijete otišlo na operaciju i to je ono što smo znali, nismo htjeli previše ispitivati, ona je bila hrabra, ona je sve to odradila, otišla je u bolnicu, poslije smo se čuli i nakon 2 mjeseca ja sam ponovo bila između ostalog u bolnici, poslala sam joj poruku da pitam kako je njezin mali hrabri lav i ona mi je doslovno rekla tu noć da je preminuo, da čekaju sahranu. To je bio jedan trenutak koji vam slomi srce, koji vam poljulja temelje, koji vam egzistencijalna pitanja i odgovore koje ste vi sebi postavili zapravo negdje stavlja pod upitnik ponovo. Jednostavno vam ništa ne bude jasno. Zašto se to dogodilo? Kako? Ako, evo recimo, meni kao vjernici je bilo, Bože, ali ti si dobar. Zašto se to događa? Zašto si ga uzeo? Znači, možda nezrelo razmišljanje, ali tada sam se pitala, ako već daješ djecu ljudima najljepšu radost na svijetu, zašto im daješ takvu bol? I pogotovo ako su ljudi uistinu oni koji se trude živjeti, dobro živjeti ispravno. Ta žena Lavica uopće, mislim, ne znam je li vjernica, ali nije to baš iskazivala. Znala ali očito jako dobra osoba, ima ljubavi u srcu puno. Tako je. I tada sam ja ponovo se pitala što ako se to meni dogodi. Hoću li ja to preživjeti? Kako je, uopće jednostavno se nisam mogla oduprijeti tom razmišljanju da je to moguće i da se to događa. I ponovno sam se susrela s tim u životu, već je bilo takvih situacija kad shvatite da živite, ja sam često znala reći, puno se zlih stvari događa zato što okrećemo glavu, jer se to nas ne tiče, jer se to nama ne može dogoditi. I da upravo zbog tog stava događa se puno loših stvari. I pogotovo zbog onog, ja tu ne mogu ništa, ili ne petljaj se gdje ti nije mjesto. I ovo je bila jedna od takvih situacija gdje shvatiš da se to događa, da ko zna koliko ljudi oko tebe koje ti poznaješ je prošlo nešto slično ili prolazi. Trpljenje ovako teško, da. Tako je, i da mi zapravo uopće ne poznamo jedni druge i nismo tu jedni za druge. I što ću ja ako se to meni dogodi? Što će moja obitelj? Što će biti s mojom djecom koja radosno čekaju brata? Što će biti sa mojim brakom? Što će biti sa mnom? Ja sam u užasno emotivnom teškom stanju bila. Hoću li ja to preživjeti? Hoću li ja nastaviti vjerovati Bogu? Znači, ja sam sva ta pitanja sebi postavljala. Što će se, i onda sam to odagnala, premda mi je muka bila već jako velika na duši. Jednostavno sam rekla, neću o tom razmišljati, idemo dalje i bit će kako treba biti. I to sam nekako potisnula, ali to me je
tome iskustvom, te njene snage, te njene ljubavi prema tom djetetu i način kako ona meni rekla da je on otišao, bilo nešto što me možda poslije najviše nosilo. Davalo vam snage u teškim trenucima. To njeno iskustvo je zapravo meni pomoglo kasnije u bolnici. Ona zato ne zna, ali je možda sad sazna. Možda, ako me bude čula. U svakom slučaju, ona je, ja sam se s njom samo kratko poslije čula, čestitala mi je, pitala me kako je znala ona što se dogodilo kratko, ali i ona u svom stanju, ja u svom stanju, ja ne znam, jesmo li se mi čule uopće da se samo ispričamo kako nam je teško ili smo htjeli čuti jedna drugu, to više nije ali isto. Ali vi ste na neki način, je ovo taj odgovor na ovo što ste rekli, što možemo jedni za druge, pa evo ona, njezino iskustvo je vama dalo snagu. Tako je. Dalje. I nadamo se da će ovo vaše iskustvo nekom drugom dati snagu za dalje. Vi ste na kraju, kako je trudnoća išla prema kraju, vi ste rodili. Samo bih još za trudnoću rekla da svaki put kad sam bila na pregledu, recimo na ultrazvucima su mi liječnici samo šutili u bolnici i dobila sam nalaz ultrazvuka i to je to. Znači nikad mi niko nije rekao sve je u redu ili promatramo ovo. Hrabrio vas. Ništa, znači tajac. Znači ja ležim, oni pregledavaju u tišini, gotovi ste, siđem sa stola, gotovo i dobiješ nalaz. A moj ginekolog, on je stvarno divan, jednostavno što se događalo. Damjan je svaki puta držao rukice na glavi, nikad mu se nije vidjela glava. Se nije vidjela glava. Tako je. I kad god sam ja pitala ili sve u redu, moj ginekolog je govorio za sad je, ali ne znači da će tako biti. I ne znam ni on vjerojatno sam, možda intuitivno kao liječnik, možda ne znam, možda zbog svih tih rizičnih čimbenika, ali on je to govorio, jel da? Ali nije imao zle namjere, on je bio divan prema meni. Ali to su bili trenuci kad se vi svaki put nakon ultrazvuka morate dići, podići, dobro. Kad god pomislite ma bit će dobro ili nešto, svaki put se morate spustiti, možda neće biti dobro, jel da? I cijela ta trudnoća je zapravo bila dosta stresna. Ali u konačnici, ono što je ovdje je to da to što možda neće biti dobro, ali možda će i biti dobro. Mislim, sad više se ništa, nema nikakve koristi od svega toga da vam se ta težina prenosi i ponavlja stalno. Jer vi ste pred pomorod, rodit ćete to dijete, ok, vidjet ćemo, jel tako? Mislim, to bi bio stav koji bi bio u konačnici, ja bih rekla, i u interesu vas kao pacijentice i vaše bebe. Pa je. Ali evo, dobro, tako je bilo. Ja sam se s tim nosila do kraja. 2 mjeseca prije poroda sam osjetila da se on malo manje pomiče. To sam rekla suprugu, rekla sam liječniku, međutim, evo, sve je bilo dobro na tim pregledima. Svi nalazi su bili, cijela trudnoća je vođena dalje, sve sa djetetom bilo dobro. Ja sam njega rodila 3. carskim rezom, isto u Petrovoj bolnici. To je bio jedan predivan trenutak, imala sam spinalnu anesteziju, vidjela sam ga, njegove prve riječi koje čuo bile su samo volim te, volim te, volim te, volim te, volim te. I on je bio zdrava beba, Avgar mu je bio 10 i čak sam doktoru rekla hvala vam, on je rekao ništa i 4. put i onda je rekao možda bolje ne. Tako je bilo. To je bilo onako lijepa simpatična rečenica, ali to je bilo nešto prekrasan jedan trenutak i meni se srce smirilo, ja sam znala da je on moja čežnja, moja ljubav i sve imalo dalje smisla. Jednostavno ta neka pravda mi se kao dogodila, ipak je sve u redu i unatoč svoj toj težini ipak je ispalo sve u redu. Znači, koliko god da sam se ja pripremala, moguće je da sve bude u redu, jel? I nakon 2,5 mjeseca, znači, on je bio sasvim jedna normalna beba. Dobro, sad kad vrtim film možda sam mogla primijetiti da jesam primijetila da je dosta plačljiv, da neke sitnice, ali više sam to pripisivala karakteru djeteta. Djeteta, pa da. Da. Dogodio se trenutak da sam ga hranila na bočicu i Damjan se u jednom trenutku ukočio, znači cijeli. Nije se tresao, nije se drmao, nije ništa, samo je gledao ravno i ja sam primijetila da on gubi boju i to je bio ogroman šok. Supruga nije bilo kod kuće i to je zvali smo susjede. Najgore što sam ja njega u takvom stanju dala djeci da ga drži dok ja odem po pomoć zapravo. I to je bilo kad imao 2,5 mjeseca.
i nismo otišli na hitnu jer je on brzo došao do sebe i kako sam kontaktirala supruga i sve, kao ostavit ćemo da vidimo će se to ponoviti, ako se ponovi idemo na hitnu i sve ostalo, možda mu se zagrcnulo, možda nešto. I to se nije ponovilo do 2 tjedna poslije. To su zanimljivi dani, znači u bolnici završio na dan Ivana Pavla II i to je baš onako posebni trenuci i kad se dogodio taj prvi napad i kad je završio u bolnici, otišli smo kod liječnice, jednostavno on jede i jednostavno se ukoči i prestane doživljavati okolinu i supruga je pokušao pregleda dozvati. On se vratio nakon nekoliko trenutaka, ali smo shvatili da nešto nije u redu. Dakle, on bi kao prestajao disati? Dakle, on se ukoči i jednostavno vidite da ne reagira, znači i mijenja boju, znači da, gubi se, nema da, ali ja tada još nisam znala da je to prestanak disanja. Već samo dijete koje je drugačije, koje se ukoči. Koje je loše, znači to su neke konvulzije, nešto je. I poslali su nas u bolnicu i ja znam da smo išli u Osijeku bolnicu i pitala sam supruga šta misliš, je li nešto strašno, a on je rekao meni, iskreno mislim da je, zato što ti tako mirno reagiraš. I meni je to bio šok, ja sam sebe natjerala kao da reagiram burni, ali on je rekao ne, ti sad reagiraš sasvim staloženo, znači nešto je, jel da? I kreće borba, došli smo u bolnicu Damjanu, kako smo došli u bolnicu Damjanu se stanje se više i više pogoršavalo. Dakle, on je imao napade koji nisu bili tipično epileptični i on je u tim napadajima, saturacija mu je padala i on je prestajao disati. To je bilo jako teško. To su situacije kada vi ne možete dobiti dijete natrag, znači dijete vam umire pred očima. Ne znate hoće li umrijeti, hoće li doći do daha ili neće, nitko ne zna što mu je, znači nitko ne zna, mi smo tek došli, završio je na intenzivnoj, pretrage su napravljene, znači sve su uredne pretrage, što je onako takav apsurd koji onako ne može se vam se objasniti, to je taka agonija, znači sve je u redu, ali nešto nije u redu, dijete nije dobro. I onda kreće taj, ajmo reći, jedan križni put za mog Damjana u kojem smo bili 27 dana u toj bolnici, 27 dana svih mogućih pretraga u kojima se jedino naslučivalo kao radna dijagnoza epilepsija. U tih 27 dana Damjan nebrojeno puta prestao disati, primio kisik da dođe do sebe, znači to vam je situacija, ja sam prvih tjedan dana vrištala, znači to je vaše dijete, vi ga još osjećate u utrobi, jer tek ste 3 mjeseca nakon poroda i to vaše dijete odlazi, vi mislite da odlazi. Sva moja uvjerenja, sve moje vjerovanje, sve se poljuljalo, sva moja pitanja, ali u tim trenucima ja sam prestala imati kontakt sa zemljom, ja sam se samo počela imati kontakt sa nebom. Znači, idem sad direktno pitati što se događa i u tim trenucima se dogodilo da sam ja shvatila da ja ne mogu utjecati na ono što će se dogoditi. Znači, ako ga je Bog odlučio uzeti, on će ga uzeti. Ako ga ostavi, on će ga ostaviti. I ja znam da sam ja jedino što sam radila, nisam molila ozdravi ga, rekla sam molim te da se otkrije što je, da se nosimo s tim. Znam da možda zvuči grozno, nisam molila da se ga ozdravi, svaka majka to želi. Ali ja sam znala samo kleknuti u kapelicu i govoriti, plakala sam, jako sam zagovorila Isuse Nazarečani, ne smiluj mi se, ja sam samo to govorila, Isuse Nazarečani, znači je bio potreban samo smisao toga. Ja znam da je Bog tu i znam da su mi roditelji pokušavali su me tješiti, da će to sve biti dobro, ja sam njima rekla, znate, ako bi ga Bog uzme, ja ću možda završiti na psihijatriji, ali ja neću prestati vjerovati u Boga. I ja ne znam zašto sam ja to govorila, ali to mi je jednostavno bilo ono, kada vam više niko od bližnjih nije mogao dati nadu, zato što se nije znalo što je njemu, a njemu je bilo sve gore. I nije se znalo što mu je, jel? U jednom trenutku, znači ja sam izlazila iz sobe, jako sam plakala i vrištala kad je on prestajao disati, jer ja sam se zapravo duboko u srcu nadala da će to sad prestati, to nije prestajalo, bilo je gore. Ja sam jednostavno sjetila se svoje gospode žene koja je izgubila svoje dijete i ja sam se sjetila
da je to ono što se može svima dogoditi. To vam nije ono, jaha, sjedim i sjećam se, to vam prođe kroz glavu. Sjetite se tih stvari i sjetite se da se, jednostavno sam shvatila, ja ću to preživjeti. Ako trebam i umrijeti, umrijeću. Ako trebam preživjeti, preživjeću. I ja kao da sam postala svjesna da je on još tu i da ja mogu biti tu uz njega. Iako ako treba otići da ode, ja ću biti uz njega jer sam ja njegova mama, jer je meni čast biti mama njemu. Ako mora otići, onda je predivna osoba i predivan čovjek, jer ja smatram da samo uistinu dobre i najbolje duše odlaze tako rano. I ja sam odlučila, to vam se dogodila neka nadljudska snaga, ja sam prestala plakati i ja sam jednostavno stala kraj njega, počela sam ga bodriti, hajde možeš ti to, ajde idemo, doći ćeš do daha. Ja sam bila uz njega stalno, sa sestre su bile predivne, znači to je nešto nevjerojatno. Davali smo mu kisik, tapkali ga po leđima dok ne dođe do sebe, znači to je sad već išla procedura kad sam ja shvatila, aha, možda bude tako cijeli život živio, možda će mu treba taj kisik svaki put dok prestaje disati, jel? Ono, možda i poživi neko vrijeme na taj način, jel da? To je trajalo i onda smo odlučili otići u Zagreb. Liječnici su nas poslali sanitetom u Zagrebu u bolnicu i tamo se, znači cijelo to vrijeme je moj Damjan imao napade i naravno nakon 5 napada mislite aha dobro pa sve će biti u redu, već nakon 10 shvaćate aha moguće da će imati nekih poteškoća, nakon 50 napada prihvaćate da bude biljka samo da je što duže tu, nakon 100 napada budete zahvalni za svaki dah. Znači onako, to su vam baš situacije kad čovjek pomiče granice smisla. I u Zagrebu mu je otkriven tumor na mozgu. Naravno, po snimkama je izgledalo velika mogućnost da je dobroćudni tumor, ali naravno znači se nakon operativnog zahvata. I kreće opet agonija gdje Damjana odlučujemo operirati u 3. bolnici, gdje Damjan imao probavnih poteškoća i nije se moglo odmah ga poslati znači, u tu 3. bolnicu. I nakon određene intervencije jedne medicinske sestre ipak smo otišli na operaciju i Damjan je operiran 2.12. Operacija je bila duga, jako teška, tumor je bio na jako teškom mjestu i na kraju je operacija bila uspješna. Damjan je bio na intenzivnoj, nakon toga stanje mu se naglo pogoršalo, opet nisu znali što mu je. U jednom danu i naše iskustvo zagovorne molitve župne zajednice i ljudi koje znamo i ne znamo, njemu se u 24 sata stanje naglo poboljšalo od uistinu panike da djetetu ne pada temperatura, da ima znači da ne znaju što je, znači jednostavno dijete nije dobro nakon operacije, došlo je do naglog poboljšanja i on je došao kod mene u sobu. Nakon toga dolazi mi liječnik nakon par dana i kaže da su imali konzilij, da je tumor bio na patologiji i da jedan dio tumora, veliki dio tumora je dobroćudan, a jedan dio se mora poslati na dodatnu analizu u Sloveniju jer po svemu sudeći nije dobroćudan, jel da? I onda ponovno kreće jedan dio borbe gdje odlazimo kući jer je Damjan bio u redu i poslali smo tumor na analizu i čekamo rezultate koji su stigli 3 tjedna poslije u kojem se potvrđuje da je taj dio tumora zapravo u niskom postotku zloćudan, ali je maknut i zapravo kontaktirali smo onkologa koji je smatrao da ne treba daljnje onkološko liječenje, da se samo prati. Znači, moj Damjan je sad za 2 mjeseca će imati 3 godine, uredno je praćen kod liječnika, moj Damjan priča, hoda, trči. Vidjela sam ga da, ujutro prije, da. Moj Damjan je čudo, on je jedno dijete koje je predivno, prekrasno, nema osobe koje ne dirne, bez obzira što je to sad možda zvuči kao floskula, ali to je tako, pogotovo ljude koji znaju tu priču, jako je drugačiji,
po svemu, znači recimo imam već 2 djece i znam puno djece, u kontaktu sam s puno djece jer sam učiteljica, ali jedna od najljepših stvari kad ja sam i glasna i temperamentna, kad ja nešto glasno kažem, a tako mali dođe do mene i kad si mama nemoj vikat, ja se bojim. To vam je nešto prekrasno kad vam tako dijete sa 2,5 godine i malo više kaže takvu konstataciju i rečenicu kad vas dozove sebi. Damjan je dobro, uredno je praćen, tumor se ne vraća, mi živimo s tim križem da je moguće da će to se nekada vratiti, jel da moguće i da neće, znači moguće da će sve biti u redu, znači apsolutno živimo prihvaćajući da je to sasvim sastavni dio života. Da, kao što ne znamo u konačnici za kakve sve bolesti naša djeca i mi ćemo dobiti kroz život, tako i ovo. Ali evo nekako za kraj, Marina, puno hvala da ste ovo s nama podijelili, ovu vašu borbu i vas i vašeg supruga. Vi ste mi rekli da u stvari jako puno ljudi mogu jedni za druge napraviti. Da ta podrška, ako sam zapamtila, negdje ste bili i napisali da vam je najgore bilo kad je bila ta mogućnost da je on možda bolestan, kad bi vam rekli pa imaš 2 zdrave djece doma. Da. Dakle, to bi najteže padalo. Da. Mi smo bili u bolnici, znači, dakle, 27 dana agonije bez dijagnoze, a vaše dijete prestaje disati. Ne znam, ali možete to, ne želim da zamislite, razumijete? To je jako teško stanje gdje vi ne znate, znači niko vam ne može ni reći vaše dijete umire, budite uz njega. Ne može vam dati nadu, a ne može vam ni reći od čega umire ako umire, ako me razumijete. Da. Stanje je dakle stabilno, on svaki put nadođe, ajmo reći, jel da? I cijeloj toj priči, kad ja nisam dobro, meni se govori, mama smiri se, ja sam otišla kod bolničkog psihologa koji je meni rekao, psihologinja, znači, ja više nikad nisam otišla kod psihologinje. Nakon toga, kad sam ja njoj pokušala ustreći, ja sam se tresla, znači nisam bila dobro, ja sam njoj pokušala reći da imam djecu, ona rekla, jako dugo nisam vidjela ovako jednu mamu u lošem stanju, mama vi se morate posložiti. Znači, ja nisam znala šta je sad ovo, ja sam tebi iznijela jedan dio svoje sad patnje, u bolnici sam, jel da, poslali su me njoj jer su vidjeli da nisam dobro. I onda ja ne znam, jesu to dobre namjere ili nešto, ili kako su se ljudi pokušali izraziti da se i oni plaše, valjda da će on umrijeti. Oni su meni govorili kao smiri se, imaš još 2 živih kod kuće, ta riječ živih kod kuće, a moje dijete diše, moje dijete se bori, znači tako mali, to beba od 3 mjeseca koja se bori, vi to ne možete zamisliti. I oni meni govori imate 2 živih kod kuće, ali kao on je stabilno, razumijete, vi meni govorite da mi dijete umire. To je užasno teška situacija, onako, gdje želite vrišta, želite reći im, on neće umrijeti, a ne možete ništa reći, ne možete ništa, ali dobiti onu snagu da mu kažete, tu je mama, bori se, ja te volim, ja te ljubim, bit ću tu, Isus te voli, bit ćemo cijelo vrijeme zajedno, više ne možeš umrijeti, kako si živ. To su vam neprestane borbe, unutarnji dijalozi s vama i s vašim djetetom. Bilo je bližih ljudi u obitelji, mojih prijatelja koji su mi to govorili, nevjerojatno. Ljudi žele u stvari utješiti, ali imaju i svoj strah. Da. Imaju i svoj, to sam ja doživjela. Doživjela sam upravo i to, znači nevjerojatno, to su mi rekli u bolnici, to su mi rekli u bližoj obitelji, da imam 2 živih kod kući, to su mi rekli bliži prijatelji. Znači, ljudi koji vas vole, koji vam žele dobro. Tako je, ali to je užasno boljelo, znači to je jako boljelo. Dobro, to je bila jedna od situacija, bilo je tu jako puno situacija. Ono što želim reći je upravo to da sam u tim trenucima shvatila to što ste vi rekli, mi ne znamo kad ćemo umrijeti. Mi ne znamo tko se od nas zdravih može razboliti sutra, prekosutra, teško, umrijeti u jednom danu. Evo, bila je i korona jedno vrijeme. Znači, apsolutno život nije u našim rukama. Apsolutno život nije u našim rukama, osim da ga živimo zahvalni što ga imamo. I to što je... brinemo o drugima. Tako je, da brinemo jedni o drugima, da smo tu jedni uz druge. Da moje dijete se unatoč tim, ajmo reći, negativnom stanju prema toj 3. trudnoći, unatoč tome, moj Damjan se rodio zdrav, medicinski zdrav, znači Apgar 10-10. Moje dijete se razboljelo. Znači, možda je bio i bolestan u trbuhu, to se sada ne zna, jel da? Ali moje dijete je zaslužilo doživjeti ta 3 mjeseca
Tko mi je mogao garantirati da on neće se razboljeti sa 7 godina, sa 8? Ja sam shvatila da mi bježimo od patnje, mi trčimo za nekim životom iz nekih reklama gdje sjetim se uvijek reklame za Nutellu, kao mama i tata za doručkom mažu, brat i seka veseli. Taj život ne postoji, to je laž, to nije život. Život je prožet, sastavni dio života je patnja, sastavni dio života baš kao i radost, sreća i tuga, ono što učite djecu za emocije. Jednostavno toliko je ljudi oko nas koji su proživjeli toga teškog, toliko toga od čega drugi bježe, ali mi zato što bježimo od toga nismo toga svjesni. Mi smo u bolnici, kad se saznala Damjanova dijagnoza, upoznali još ljudi, apsolutno isto drugačijih svjetonazora, koji imaju puno težu patnju. Ljudi kojima je djeca otišla, koji čekaju rezultate tumora, koji su se susreli sa rezultatom da je tumor od djeteta užasno zločudan. Znači, ja sam se sad nakon ovih situacija pitala da su to rekli mami kad je bila trudna, vaše dijete će umrijeti sa 12 godina ili 15 godina, što bi ona napravila? To su takva teška pitanja, znači teška pitanja. Odgovor nije makni, ignorirajmo problem, on će se riješiti. Problem je tu, ako je problem. Problem treba gledati apsolutno kako je problem, da postoji rješenje, da se može s njim nositi, da možemo biti osjetljivi jedni za druge, biti tu jedni za druge, zato smo stvoreni. Ja ne mogu pomoći, ja nisam mogla nikada zahvaliti svojoj lavici i svim tim ljudima koji su se tako hrabro suočili sa tim težim dijagnozama, ali oni su spasili život meni i mom djetetu, moj zdrav razum. Da nije bilo te majke koja je tako hrabro iznijela tu trudnoću, išla na operaciju sa svojim djetetom, ja se tad uistinu ne bi mogla sjetiti nikoga koji je to prošao. Mislila bi da je meni najteže na svijetu, tko zna kako bih ja bila. Ta perspektiva, ono što ste rekli, perspektiva smisla, da ima smisla boriti se, ima smisla boriti se za drugoga, baviti se s drugim, biti tu za tog drugog, to je u ovom slučaju dijete, u nekim drugim slučajevima je to netko drugi, jel? I konačnici ovo što ste rekli, taj primjer konkretan osobe u toj situaciji koja je tu situaciju odživjela na onaj način na koji vi želite odživjeti. Jel? I zato, evo, to je meni bio poticaj za razgovore sa ženama poput vas, jer mislim da se nedovoljno čuju ti konkretni primjeri i evo dokaz, živi ste vi, da se to može izdržati i da nas to, koliko god da nas boli, može i oplemeniti u konačnici. To je ono što ste vi rekli, da ste vi danas bolja osoba, jača osoba nego što ste bili. Tako je, i skroz sam drugačija, znači imam osjećaj da je od mene otišlo, kako da kažem, kao ljuske otpalo ono što je bilo nezrelo, što je bilo nebitno, što mi se nametalo ne zato što sam htjela, nego zato što sam dio društva. Jednostavno u određenim trenucima kad doživite neko stanje, vam uistinu neke stvari prestanu biti bitne. Tako, jer vidite da nisu bitne. Da. Tako, ali u ostalom čak sam doživjela i one koje jesu bitne, nameću bitne. Dobre su, ajmo reći, nisu u onom smislu kako vam se predstavlja. Evo, na primjer, tako je, u onom smislu, evo ja ću krenuti od banalnog primjera kao žena, to je banalni primjer, znači, premda je kompleksno, jel? Žena mora držati do sebe, onako, gledajte, moje dijete umire, mene boli briga, jesam ja u majici, u haljini, s noktima bez noktiju, razumijete? U tom trenutku, ali ja sam i dalje žena, ja držim do sebe, ja trebam nekog da mi pomoći. Evo recimo, banalan primjer, razumijete? Ili ja nisam imala snage ustati iz kreveta od stresa, od svega što se meni događa, ja nisam znala što se događa, nisam znala kako pričam, jednostavno stres se dogodio i poslije kad smo mi došli kući, meni je trebala ogromna podrška, meni je trebao neko tko će mi reći ti si učiteljica, gledaj kako hodaš po gradu, znači boli me briga kakva hodam po gradu, onako, ja pokušavam se izboriti za svoj život, pokušavam naći sebe drugačiju, smjestiti u društvo u kojem jesam. Znači, jer ja više nisam ista. I ne mogu biti ista i ne želim biti ista. Taj recimo dio i poslije gdje čovjek treba i žene trebaju podršku. Ono što sam isto primijetila, znači u svakom gradu imaju ustanove, škole, djeca sa poteškoćama, s posebnim potrebama. Znači, ta djeca žive s nama, ti roditelji žive s nama, to smo mi, to su naša djeca, oni nisu ništa drugačiji.
jednostavno svi jednako vrijedimo. Da, i trebaju ono što ste... Moje dijete je bilo sa tumorom i moje dijete je bez tumora, ali moje dijete, ono je jednako vrijedno. Ako me shvaćate. Naravno. Evo, ne znam kako bih izrazila se. Mislim da ste dobro jako izrazili. Puno vam hvala na ovom razgovoru i ja sam uvjerena da će ovo vaše iskustvo, kao što je vama pomogla vaša lavica, da ćete vi moći pomoći mnogim drugim ženama sa ovim što ste podijelili. Dragi gledatelji, puno vam hvala da ste pratili, da me pratite i nadam se da će vam ova tema vas obogatiti i ovaj razgovor sa Marinom kao što je obogatio mene. I pozdravljam vas do sljedeće prilike. Marina, doviđenja. Doviđenja. Hvala vama.